Srednjovekovni seljak je radio samo 150 dana godišnje. Na internetu već neko vreme kruži ova tvrdnja da je prosječan seljak u srednjem veku radio mnogo manje nego mi danas. Ali postoji mali problem. Tih 150 dana obično znači samo jedno. Rad za feudalnog gospodara. U mnogim delovima Evrope seljak je 1/3 godine provodio radeći za njega. U Srbiji to vidimo u Dušanovom zakoniku gde piše: Meropah mora da radi 2 dana nedeljno za vlastelina, obrađujući njegovu zemlju, koseći seno, radeći u vinogradu. Ali tu posao ne prestaje. Seljak je morao također da obrađuje i svoju zemlju, jer od toga zavisi da li će njegova porodica preživeti zimu. Tu se lista obaveza tek širi. Zatim dolaze crkva i manastiri. U Dečanskoj povelji piše da seljaci moraju da rade na manastirskim njivama, da obrađuju vinograde, da prevoze robu. Kao da nije bilo dosta, ali tu sledi i prava srednjovekovna fizikalija. Postojala je obaveza zvana gradozidanije. To je uključivalo gradnju puteva, mostova, tvrđava i gradskih zidina. Ali ima još jedna stvar koju skoro svi zaborave. Vojna obaveza. U srednjem veku nije postojala stalna profesionalna vojska. Kada izbije rat, seljak je imao obavezu da se pridruži svom vladaru, a to znači da bi napuštao svoje domaćinstvo i bivao odsutan nedeljama, mesecima, a ponekad i godinama. Konačno dolazimo do velikog paradoksa. Srednji vek je zaista imao mnogo praznika. Crkveni kalendar je sadržao čak 80 do 100 neradnih dana godišnje, ali neradan dan tada nije značio odmor. Stoku treba nahraniti, alat popraviti, kuću održavati. Drugim rečima, posao nikada nije stvarno prestajao. Zato jedno pitanje za tebe: da možeš da biraš, da li bi radije bio seljak u srednjem veku ili radnik danas? Piši u komentarima.